Hello student, welcome to my YouTube channel Arts Study Tutorial. Myself Srihari. Today we are discuss about political science plus 2 second year for art student. ভিডিওটি को স্কিপ করিবে ନାହିଁ যা ফলে ডেমোক্রেসি को নেই বা গণতন্ত্র को নেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিবা সহিত বিষয়টি को संपूर्ण रूप से बुझापी लेट्स डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी। वर्तमान आमे गणतंत्र शासन व्यवस्था उपरे विशद भाव आलोचना करिबा जे आमे काहे कि गणतंत्र पढुछु पिला माने तमे कि कहि परिबो कि जो गणतंत्र रही अच्छी आम कौन पढ़ू कौन जानू गणतंत्र कौन यह आम डेली लाइफ रे कौन प्रभाव पकाउछि ता संबंध में भी मु आलोचना करी ना गणतंत्र विषय जब आम न जानिबा ताहाले आम कौन जानी परिबा नहीं ना फंडामेंटल राइट्स आमर जो मौलिक अधिकार रही फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य कौन रही तथा एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया आमे कौपरी भाव आमर जो प्रतिनिधि मान रही था निर्वाचित करवा तथा शासन प्रक्रिया आमे कौपरी भाव अंशग्रहण करिपरिबा। तो गणतंत्र कहले आमे कौन बुझू ना गणतंत्र कहले आमे साधारणतः भाव बुझू जे लोक मानकर शासन व्यवस्था बा लोक मानकर क्षमतार जो अंश रही थाए ताहाको आमे गणतंत्र बोली कहि थाउ। गणतंत्र हेउछि कोन ना एक सरकारी व्यवस्था बा सरकार व्यवस्था जोंथरे क्षमता लोकक उपरे न्यस्त। मु प्रथम कहि आसी जे गणतंत्र लोक मानकर अंशग्रहण आमे को भले भाव रही पारे दरकार हम मौलिक कर्तव्य कोन एई सब भाव गणतंत्र कोन हमको ज्ञान दिए ता आमे आलोचना करिबा कोन ना गणतंत्र हेउछि एक सरकार व्यवस्था जो क्षमता लोकंक हाथ रे बा लोकंक उपरे न्यस्त जो माने कि सीधा सड़क किंबा निर्वाचित प्रतिनिधि माध्यम रे शासन करथांती कौन ना ये जो जनसंख्या मान रहिले गणतंत्र शासन प्रक्रिया जो कहले कौन ना क्षमता लोकों ऊपर न्यस्त तो से जो क्षमता ताहा सीधा सड़क भाव हो पारे किंबा तांकर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक माध्यम रे हो पारे यह एक राजनैतिक व्यवस्था जो थे कि राजनैतिक समानता कौन ना राजनैतिक समानता संख्यागरिष्ठ शासन व्यक्तिगत अधिकार मु कही फंडामेंटल राइट्स जो कहली इथरे ही न्यस्त नहीं तो व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षा भली नीति उपरे आधारित। तो आम यही सिद्धांत उपनीत हेलु जे गणतंत्र हेउछि एक सरकारी व्यवस्था जो थिरे कि सब प्रकार क्षमता लोकंक हस्तरे न्यस्त थाए जो माने को माने ना आम्भे जनसंख्या माने सीधा सड़क हो पारंती किंबा निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा शासन करथांती। गणतंत्र मुख्य लक्ष्य कौन ना आमको समानता प्रोवाइड करिबा व्यक्तिगत अधिकार तो यही सब जी जो फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज भली कथा रहा तथा सुरक्षा को प्रदान कर मूल लक्ष्य कहार ना गणतंत्र। तो बर्तमान आम आलोचना करवा कौन ना गणतंत्र जो शब्दटा कौथि संगृहीत हो एवं तार अर्थ कौन गणतंत्र बा डेमोक्रेसी ये जो गणतंत्र शासन व्यवस्थार गणतंत्र एक इंग्राजी शब्द कौन ना डेमोक्रेसी जहाँकि ग्रीक रो दुईटी पदर संगृहीत गोटे है डेमोस एंड अदर इज क्राटस डेमोस रो अर्थ कौन
ନା ଲୋକ। ଏବଂ କ୍ରାଟୋସର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାସନ ବା କ୍ଷମତା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଛି କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡେମୋସ୍ ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଉ କ୍ରାଟସ୍ ବା ପାୱାର, ଏଇ ଦୁଇଟାର ସମ୍ମିଳନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଳନରେ ଡେମୋକ୍ରେସି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରେସି ଶବ୍ଦଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। এই অধ্যায়ে আমি কোন আলোচনা করিবা? প্রথমে তো আমি জানিগলু যে দ্য ফান্ডামেন্টাল মিনিং অফ ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্রর মৌলিক অর্থ কোন বুঝিগলু। পরবর্তী সময় আমি কোন আলোচনা করিবা না গণতন্ত্রর কিছু নির্দিষ্ট সংজ্ঞা উপরে। তো কোন আলোচনা করিবা? ডেফিনেশন অফ ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্রর संज्ञा उपरे आमे आलोचना करिबा। प्रथम जो दार्शनिकों को नाम कहबी सी हेले एकाधारे जड़े राजनीतिज्ञ, जड़े दार्शनिक एवं जड़े साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर बोले आम कही था। सी हेले फरासी दार्शनिक रूस। फरासी दार्शनिक रूसों मतरे गणतंत्र अर्थ कौन ना तांको मतरे गणतंत्र हेउची जनमत बा जनतार बाणी को ईश्वर बाणी सह समान बोली विवेचित करा जाय थाए। एठारे आमे एहा बुझिबु जे प्रथमतः मु आलोचना करथि कोन ना गणतंत्र शासन व्यवस्था रे लोकमानकर ओपिनियन बा लोकमानकर जो शासन प्रक्रिया पर विशेष भाव में प्राधान्य दिया जाय थाए। तो जो फरासी दार्शनिक रूस सी डेमोक्रेसी संज्ञा देवाक जाई कहिसंती जे गणतंत्र हेउछि जनमत बा जनतार बाणी को ईश्वरंकर बाणी सहित आम विवेचन बोली करियछु। एटा हला फास्ट डेफिनेशन कहार गणतंत्रर प्रथम डेफिनेशन। तापर आम क्या कथा आलोचना करूँ से भी जड़े दार्शनिक जड़े राजनीतिज्ञ सी हेले लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस मतरे गणतंत्रर अर्थ है गणतंत्र कौन ना गणतंत्र वास्तव में समुदाय लोकंकर सही शासन अधिक किंबा कम बुझाए नहीं, से माने मतदान बल सार्वभौम इच्छार परिप्रकाश करथांती। एठी आमे जो लॉर्ड ब्राइस जो कहले ए जो उक्तिटी एटा होछु बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गणतंत्र को बुझिबा पई। कोन कहचंती ना से जो कहले मतदान बल सार्वभौम इच्छार परिप्रकाश। गणतंत्र आउ कौन कहे ना गणतंत्र वास्तव में समुदाय लोकंकर से शासन अधिक कि कम को बुझाए नहीं, सेटा केवल गोटे नॉर्मल कथा बा कौन लार्ज पर्सन कि स्मॉल पर्सन बुझाए नहीं। ताहा कौन बुझाए ना धरा जाऊ मु गोटे नागरिक मु निर्वाचन समय मु मोर जड़े मन चयसर बा मु लोक को चयन कली जे कि मु जानी जन भल लोक सी शासन करने उपयोगी। तो मोर मोर से स्वार्थ भी रही अच्छे जे मु मतदान बदल रे सार्वभौम इच्छार मध्य परिप्रकाश अर्थात मोर जो दैनंदिन जीवन रे बा समाज रे कौन कौन उपलब्धि करी कौन कौन विकास करी मोर जो आवश्यकता रही अच्छे मोर जो असुविधा रही अच्छी से सब आवश्यकता और असुविधार समस्या समाधान पाई मध्य मु कौन से एक उपाय चाहे क्या माध्यम
ନା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ ନିର୍ବାଚିତ କରିଅଛୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଫିନେସନ୍ କହିଲେ କିଏ ନା ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍। ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ଙ୍କ ମତେ କ'ଣ ବୁଝିଗଲ ଆରାମସେ। ଦେନ୍ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯିଏ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଜଣେ ରାଇଟର ମଧ୍ୟ। ତ ସିଏ ଗଣମତର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର। ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ହିଁ ଆମ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଉ। ତ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆମର ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ଆମେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଦେଲୁ, ତାହା ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଆକ୍ଟ ବା ଆଇନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ এইটা ହେଲା କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲି କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମିନିଂ ବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାହା କେଉଁଥିରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞା, ଯିଏକି ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ କିଏ ରୁଷ। ତୁମର ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହିଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ କାହାଙ୍କ ମତରେ ଜନମତ ବା ଜନତାର ବାଣୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ସେଠି ନା ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁଷ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ପକାଇଦେବ ଯେ ଜନମତ ବା ଜନତାର ବାଣୀକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ, ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାଟି କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ। এই ତିନୋଟି ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି, ତୁମେ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ପଢ଼ିବ। ଦେନ୍ ଲେଟ୍ସ वी डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स एंड इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥାଉ ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇପାରେ ଏଣ୍ଡ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, বা প্রত্যক্ষ হোক কিংবা পরোক্ষ ভাবে আমি তাকে নির্বাচিত করতাম। তো অন দ্য বেসিস অফ পার্টিসিপেশনস দেয়ার আর টু টাইপস অফ ডেমোক্রেসি। কেতে ভাবে বিভক্ত হয়েছে না দুই ভাগরে বিভক্ত করা যাইছে। গোটে হেলা ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, অন্যটি হেলা ইনডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি বা অপরোক্ষ বা অপরোক্ষ তো প্রত্যক্ষ যাব পরোক্ষ গণতন্ত্র বা ইনডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি। এই যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র রহিলা তাহাকু পুଣି চারি ভাগরে বিভক্ত করা যাইছে। কোন কোন না গোটে হেলা গণমত বা রেফরেন্ডম, অন্যটি হেলা গণযোগ্য বা ইনিশিয়েটিভ এন্ড অন্যটি হেলা কোন প্রত্যাহার বা রিকল এন্ড মুক্তাকাশ সভা বা ল্যান্ডসমাইন্ড। ओके, तो এই চারোটি যাক আমি বিশেষ ভাবে আলোচনা করব এবং পরোক্ষ গণতন্ত্র কু মধ্য আমি আলোচনা করব। যেটা কি পরোক্ষ গণতন্ত্রটি শাসন ব্যবস্থা যে আমার যে মডর্ন ডেমোক্রেসি রুলস যে রয়েছে সেই সব মডর্ন कंट्रीज মানকরে বা লার্জেস্ট कंट्री বা যে রাষ্ট্র যেতে বড় সেই সব রাষ্ট্র মানকরে পরোক্ষ গণতন্ত্র
ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଉ। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ତ ସେହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଗଣମତ କ'ଣ ନା ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ କହିଛି ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କହିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂଗଠନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଉ ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ଯିଏ ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯଦି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ଯଦି କୌଣସି ଆଇନ ବିରୋଧରେ କାମ କଲେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ତାହା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୀସ୍ ମାନଙ୍କରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟନ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନ ଥାଏ। ସେଇଠିକାରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗ୍ରାମର ବା ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦିଗରେ। ତ এইটা ହେଲା ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ଲେଟ୍ସ we discuss about the direct democracy's subdivided parts like referendum, initiative, recall and landslide. Okay. हाँ मु आउ गोटे कथा मध्य कहीदेवी तुमर जो एग्जाम रे तुमर जो आसीजिवो जे गणतंत्र अर्थ तार संज्ञा सह प्रकार भेद मध्य आलोचना कर। तो मु एई जो वीडियो रे जो जो भले लिखी तो माने मध्य चाहिए सेमिति लेखि करी भलो मार्क सिक्योर करि परिबो। ओके। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र जो प्रथम पार्टी कौन थिला ना गणमत। गणमत को आमे वर्तमान आलोचना करिवा बा रेफरेंडम। व्यवस्थापिक बा लेजिस्लेचर द्वारा प्रणीत आईन को मतदाता विचार निमंते प्रकाश करी तांकर मतामत लड़िबा को गणमत कहा जाए। कौन ना जो व्यवस्थापिका जो थाए से जो प्रणयन आईन व्यवस्थापिका कौन कहले बुझु ना गोटे राष्ट्र रे व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका यही तीनोटी मुख्य अंश रही अछि। व्यवस्थापिकार कार्य कौन ना आईन को प्रणयन करिबा बा आईन को तैयारी करिबा एवं व्यवस्थापिका कार्यपालिका कौन ताको कार्य कार्यपालिकार काम कौन कार्य आमर कन्वर्ट करिबा क्या जोड़ा व्यवस्थापिकार जो आईन टी पास होता है एवं न्यायपालिका न्यायपालिकार अर्थ है जे से जो व्यवस्थापिकार जो आईन टी प्रणयन होती से आईन टी केते आईनयुक्त तथा केते लोक मानक पई आवश्यक ताहाको पर्यालोचना करने न्यायपालिकार आवश्यकता रही है। तो ये जो गणमतटी कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र जो जिते बड़े छोट छोट राष्ट्र मान पूर्व जो शासन व्यवस्था गण प्रत्यक्ष गणतंत्र तो से प्रत्यक्ष गणतंत्र गणमत है अन्य एक शासन व्यवस्था जो थी कि व्यवस्थापिका जो कहली व्यवस्थापिका जो व्यवस्थापिका काम कौन आईन को प्रस्तुत करवा से जो व्यवस्थापिकार जो आईन टी प्रणयन करागला ताहा मतदाता विचार जो मतदाता विचार निमंते मतामत लड़िबा को गणमत कहा जाए। एवं गणतंत्र गणमत दुई भाग में विभक्त करा जायछि। ओके गोटे है बाध्यतामूलक गणमत अन्यटी इच्छाधीन गणमत। यहाँ तुम्हें भल से पढ़ीदेव मु विषय पर आलोचना करदेवी ना गणमत कौन से तार प्रकार भेद कहीदेली। बाध्यतामूलक कौन से तुम्हें बाध्यतामूलक भाव में लोक मान कार्यकलाप अनुष्ठान नि जापर। इच्छाधीन माने जड़े प्रतिनिधि कौन तांको इच्छा मुताबक से लोक मान आवश्यकता निमंते करि कि न करि। ओके तापर आलोचना कौन करिबा ना इनिशिएटिव बा गण उद्योग। गण उद्योग कौन
ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ହେଲା ଯେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ମାଧ୍ୟମ ବା ସାଧନ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ବା ସୂତ୍ରପାତ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଯଦି ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ସୂତ୍ରପାତ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ ବା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଓକେ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଜଣେ କ'ଣ ମତଦାତା, ତ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ମତଦାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଆଇନଟି ଆଣିବାକୁ ଅଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମତଟା ପ୍ରସ୍ତାବନ କଲୁ ତାହାକୁ ହିଁ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ଓକେ, ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ପାଳନ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ଅଥବା ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନୂତନ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଧରାଯାଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆମେ ଚୟନ କଲୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାରଟି ରହିଅଛି ସାଧନ ରହିଅଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଆଉ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା କ'ଣ ନା ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେହି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇଥାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆସିଲା? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଗଣମତ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ 4ଟି ସାଧନ ଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ଆସିଲା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହିଭଳି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନ ହେଇ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଥାନ୍ତି ବା ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଓକେ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଏବେ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଉଛୁ, ଯେମିତିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଚାଲିଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ତ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନାହିଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଉ ଆମେ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲୁ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମନରେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ସହପାଠୀମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲ ଯେତିକି ସବୁ ଚାପ୍ଟର ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ୍ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ନୂତନ ନୂତନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।